Mzansi Ningizimu Afrika ngikubingelele emagumbini amano omhlaba ubingelelo mfoka Mtungu ombulazi umzilikazi kaMashobane umfana omfishane njengonina uMantini uSmeva lo wakamabaso le Indlovu Dikida Film Production. Hey bathi uhamba uzofike la ubungazi ukuthi uzofika khona kodwa ngokomsebenzi yomuntu kubalekile ukuthi uze ufike uyayizwela wena mathupha nababukeli bakhona ukuthi babone ukuthi kahle kahle masikhuluma ngokuthi sikhuluma ngani beyibonela bona bukhoma namhlanje sila eSprings sivakashele umkhulu inxushe baba siyakubingela sakwamukela asibingelele mzilikazi kaMashobane sibingelele neNdlovu Film Production siyabonga nje ukufika kwenu bafowethu noma kukuba nzimanyana ke njengoba kulesigodlo bafowethu kwaphoqa ukuthi umuntu aphahla acele ngoba senza okuphambene nomthetho lokho kufanele sikuye kurong ukuthi sinifake egodlweni sithi uzanzosho egodlweni zethu kurong kakhulu lokho but ke ngoba umsebenzi zamela ukuthi shweleze sicele asibonge lapho mzilikazi kaMashobane asithokoze nanku unyaka uqalile njengamanje abantu abaningi bebehambile beye emakhaya beyolungisa izinto abanye bayobona izihlobo zabo izinto azihambi kahle abantu bayagula abantu bayahlupheka abantu banezinto abangazazi banemthwalo ebathwele emakhaya abanye kumanje njoba ngikhuluma babuye emakhaya sebefisa nokubuyela emakhaya abanalutho abanye baphelele ngisho nama rent abazina nokuthi bazokwenza kanjani mkhulu ithini impilo yokuphila komuntu kulelizwe kaMthaniya angibonge Mashobane ngibonge isikhathi senu nethuba nokungibuza nje lo mbuzo ongibuza wena abantu baqayekile mfethu kunomuntu ohambe waye ekhaya njengoba ku December ethi uvakasha usiyabuya kuthi umsebenzi umphelele cha labo bantu bafowethu abasukume beyobona belabo bendabuko njengoba sikhona singomkhulu nxushe sikhona labantu abanjengalabo ukuthi sibasize ukuthi ke abantu kabathanda ukuthi besebenzise imithi isikhathi esiningi that's why sibeke neyiwasho ngoba phela iwasho zikhona eziyiwo umuthi bengadlala abantu bethi isiwasho akusiyo umuthi isiwasho siwumuthi kuphela nje ukuthi siyahluka ngoba sithakwa ngenye indlela engafani nomuthi so njoba zikhona iwasho unomuntu uthi hey yazi isikhathi somuthi akunaso kodwa sesiwasho sinazo abantu abasondele njoba sineiwasho zamathunzi samathunzi amnyama sibe nesiwasho senhlahla kumuntu sibe nento yokugcobisa nje uvaselina lo kodwa sithi umlomo omnandi umuntu uyagcobisa nje emlonyeni uyavula nje ugcobe njengovaselina kodwa siyazi ukuthi umlomo omnandi sibe nebody lotion emixwe ngamakhambi esintu nayo ukuthi mawumuntu thandeka phela ungalokhu uhamba nje ulokhu agcobisa into oyithenga esitolo akube khona into engase esitolo kodwa sithakiwe engase yona yasesitolo uthandeke umuntu nasemsebenzini osebenza khona uhlonipheke ube nesithunzi kubantu ungathi mawuqhamuka wena abantu mhlambe nje umphathi emsebenzini mhlambe sikhuluma nomphathi umuntu ophethe abantu bamadelela abantu nazi iwasho ikhona akasondele nganene simnika iwasho naye aphile abe sentweni afane nathi nawe uyayibonela nisentweni ukugezekile esikezekile ngiyezwa nje nephunga elingishaya ukuthi hayi cha ngeke ngizwe enye into injalo mntakamkhulu njoba singabelaphi phela akusho kufanele sinuke iququle embuzi cha ke nathi siyangena emanzini sigeze sithandeke uyangibona nje number 1 mina nginenkinga mzilikazi ngilenyanga ethi mawuyibheka ibe nesithunzi kodwa enogazi ethandekayo yiyo amagxolo ami lawe ngiwahlanganisayo nemithi engihlanganisayo so nalomuntu nje osibukele ongumphathi emsebenzini ophethe abantu bamhlupha abantu kabamlaleli akasondele simenzele akudingi ukuthi kunama magic somnika isigubhu sithi akawuthwala cha amakhambi esintu imithi ezomenza benesithunzi kodwa bese yathandeka omunye nje emsebenzini uyasebenza bamhlele emahlombe uyahlukumezeka umphathi wakhe akamthandi akasondele umuntu lo simnika izinto ahambe uphila kahle naye kube ngconywana akwazi ukubeka isinkwa etafuleni senza kahle lesinkwa sakhe abanye banebelieve yokuthi mangabe omunye ehamba nomngani wakhe engena hlasimpe endaweni ezithengisayo embona ephatha njoba sibona lesiwasho sisiphingi ayitshela ukuthi ayicha umngani wami kusho ukuthi useyaganga ungathini kulabo bantu kusho ukuthini ukuyigeza komuntu akhona uganga mawuyijongo la kwenu noma intombi yakwenu kufanele uhlahlala ube uyisebenzise lezi zinto zigeze ukuze uzokwazi ukuthi mawufika la ufika khona ube nogazi kubantu ungathandeki kunabantu abadayisa insurance ulishisa nje kanje ilanga njengoba sijulukile esinya nje thina ubhizi lapha uncinana nabantu abamuzwa nokumuzwa abantu ingoba igazi lakhe linesidina ukuze igazi lakhe libe lihle nazi iwasho zikhona umuntu akagezeka athandeke mayekhuluma nabantu bemlale bemuzwe kunomuntu nje nebhadi lokuzalwa akasazi manje uthenzeni akakho
awufoni nokudila nabantu because la emhlabeni nabantu abanye basemagarage badayisa imoto zakhe udlula abantu ama-sales thothi usibani ushayisele anti uyahamba maye ekhuluma naye athi ayithandaza ndoda qine edolweni edlala ngayo umthandazo ngeke uzilokhu umsebenzela umuntu kodwa nayo imithi ekwazi ukuthi imenze naye aphile kangcono athandeke abe nogazi kubantu. Mkhulu omunye njengamanje useneminyaka afika emsebenzini njengoba afika emsebenzini uyabona ukuthi mhlawumbe usena 10 years emsebenzini kodwa kunabantu abafikile hlasimbe bane 3 years befikile emsebenzini kodwa ngokubheka kwabonke labo bantu bayakhuhla lento lengikhuluma ngoba vele kuqala unyaka izinto vele esobhekana nazo emsebenzini uthola ukuthi omunye uyakhushula emsebenzini kodwa unesikhathi esincane efikile kungabe umuntu okanjalo mangabe eza kuwena mkhulu kukhona yini ukumsiza ongamsiza ngakho? Baba bayasizakala kakhulu abantu into ebalekile engizoyisho mzilikazi ngibhekane nababukele emakhaya babukeli msana ukudlala abantu bentshela ngomthandazo uyasebenza umthandazo siyavuma kodwa abantu abaningi bayanixhaphaza balokhu bentshela ngomthandazo besebenzisa imithi engizokusho kini gezani wozani kithi sinigeze sinihlambe sisuse lezi zinto esemtimbeni wenu ngoba kuningi enihamba nakho la emtimbeni wenu niyafunakala ukuthi nigeze njengoba uqala unyaka gezani nisuse yonke lento ekungcola esemtimbeni wenu nithandzeke ebantwini into zenu izobe seziyavuleka ziyakhanya akugezwe mangumuntu wakwaZulu noma umuntu wesizwe sikaphunga nomageba uyawaza amakhamba kini gezani bantu bakithi. Kunodaba oke wakhuluma ngalo wangitshela ukuthi abanye bahambile baya le emakhaya mabebuye emakhaya abanye bazodilizwa ekhundleni badilizwe emsebenzini yonke leyo nto kuyenzeka yini ukuthi uthi mawufika ekhaya ngomoya wakhona nangokuspirit sakhona esekhaya uthi mawufika khona izinto zakho bese ziyaphenduka ukuthi mawubuye ekhaya mawufika ngapha mhlambe eGoli izinto zakho bese zingahambi kahle? Into ejwayelekile leyo wemzilikazi ngamashobane mbulasi especially njengoba sikhule emakhaya kuno auntie abaloyo auntie babuya ngozola kanti akababa yo ngeke uthakathise ko auntie auntie uyabona njengoba ku December baningi afika uauntie wathi lala gusha sixhebe uyangithola wakuthanda ukubhubhu auntie wakho ayijethi uyangithanda lo auntie kanti hayi uthi lala lazi sakwengubo so mawubuya nje manje kwabheda into zakho wes so lapho kwesekufunakala thina singene mawumuntu ufanele uqine number 1 mawumuntu number 2 fanele udlalisa imithi yabona nje thina sivuke ekseni siphalaze seze sishile ebusuku uyangibona ubusoba mnami nawo le amalokhuzane induna mhlambe sekuthe xhifi ngaphandle ngoba isifutho ngiyadlala ngazo abantu abasafuna ukufutha bacabanga ukuthi zonke izinto ziza kalula azikho izinto eziza kalula lomhlaba sinathi sibhizi ngawo amagxolo sibhizi ngayo impande sayinoba omkhulu kunomuntu ozofika ekhaya kanti nesidalwa sakhe noma baganga ngamadlozi akhe mayefika enyathela wembatha zonke lokuhlupheka kusekhaya wembatha lonke lolusizi lwesekhaya wembatha iqalekise isekhaya usebuya nezinkinga kuyimanje usegijime komashonisa usebaleka ngokhokho barode baleka umashonisa omunye usebuya ngokuzolala ebusuku ngo12 akasakhonza ukuphila impilo enormal umuntu wakhona akeze simvulela inhlahla yakhe umuntu akwazi ngoba into yokuqala ebalekile kumuntu ukuvula kwenhlahla yomuntu so lezokwazi ukubeka isinkwe etafuleni njoba siyibekile mfethu eziwasho kanjena nje ngokuhluhlwana nabanje khona esamathunzi amnyama khona esenhlahla khona ibody lotion khona umlomo omnandi into esimple ozothi noma usuqalile ngapha uyageza uyifakela iswasho sakho uyageza mawuqeda lapho nayo into yokugcobisa ikhona uyagcoba mawuqeda lapho emsebenzini lokho hamba lakho emsebenzini wakho esikhwameni sakho uyakuvula nje ukugcobisa emsebenzini wakho mawukhuluma abantu bekulalele into kanjalo mntakamkhulu. Sikhuluma kakhulu ngokuphila komuntu omunye uzoyibuza ukuthi ngoba kwesinye isikhathi kuye kwenzeke uhambe uye enyangeni uyocela lo noma uye kumthandaze mangabe efika umthandaze afike akunikeza athi cha nasi isiwasho hamba uyosebenzisa uyogeza abanye baye bakhuluma ukuthi okokuqala kumele uqale wenze okunye before uzongena lokho mawuvela uthatha nje lesiwasho sinikeza umuntu isiwasho ngicabanga ukuthi nempande into efana kuhlukile lokho yakhona ukuthi ukusebenzise mhlawumbe ungakakhona ukuthi usefele ubhekise ukuthi kuhamba kanjani ekuphileni kwegazi lakho. Iswasho nomuthi kuyafana into eyodwa njengoba ukade uchaza but umehluko sewukuthi njengoba lithi igama isiwasho akusesiwe umuthi oplain sesi ede nezinye izinto kula bese sithi isiwasho which means kunomuthi plus nalezi zinto esizifakile bese kuba isiwasho so lapha njengoba nakhona ngishilo ngathi kunesamathunzi amnyama kunesenhlahla awukwazi uqala ngesenhlahla isiwasho ungaqala ngesamathunzi amnyama uqala ususe lento ekungcola kuwe bese uzongena into enze enhlahla bese ziyaqala into zakho ziyavu
uyavuleka ke ziyaqala into zakho ziyakhahlela. So nasemthini sikhona nasewashweni sikhona. Mina ke njengoba ngiyinyanga washweni bafowethu akusi department yami kahle kahle. Sengayinika lo mama wakwami ngathi akadile neyiwasho because iwasho ziyangibambezela. Mina ngifuna imithi ngane yakwethu ngidila nemithi abantu aba serious. So indaba yiwasho sengandlula kufana nokuthi ukwa matric umuntu akubuyisela kwa first year. Uyandasela manje wadlula kudala kwa first year ndoda ngeke sekuyinto enziwa umama wakwami le nto mama awudile neyiwasho mina ngihlele ngapha emthini umuthi ukhona iwasho ikhona ziyaphila lento ziyasebenza nomthandazo ukhona uyasebenza kodwa konke uyabona nje mina ngibalance ngakho wena mashobana ngeke ngithi mina ngime ngedlozi ngime ngomthandazo ngime ngomuthi angeke lento zontathu zonke ehluleke akukwazi ngoba zibambene zihambisana umthandazo umuthi idlozi so wena mawume ngokodwa ayi ngeke ngane ukuthi uzoshayela nanso ke indaba la uyibalile zonke nangokuhlukana kwayo ngonile nebody lotion yona ngisuke ngayithanda kakhulu ibody lotion omunye uzoyibona athi ayi ngizoke ngigijime ngiye kwenye ichemist ngiyoyibheka kungenzeka ukuthi le body lotion itholakala kuwe kuphela noma mhlambe zonke indawo iyatholakala yilokho engifuna ukuthi ngithole wayiqala ke busy yana kwenye indaba qala ngibhizi cha ngagijima emakhemist uzoyifica ibody lotion ikhona kodwa aye yami amaningi akhona asihlona ama department usengaya ufika ayithole ngeke azayithole le nithola la ekhaya kuphela ngeke uyithole kwenye indawo ngaphandle kwase chemist yami esedrobheni eSprings ngoba phela ngithi sizinyanga sibe nama-chemist ngine-chemist enkulu kabi lapha edrobheni eSprings lapho ungafika uyitholeke khona kodwa uma uzoya kwamanye ama-chemist nje uzowathola kodwa ngeke uyithole yakwancusha kuzohluka lapho sekuhluka ukwenza seshiyana ngomshefezo sisho njalo. Nakho-ke siyadlula kancane la sike sakhuluma ngendaba zokuphila komuntu. Ngokokubuka kwakho abantu njoba ngishilo ukuthi babhekene nenkiyankiya inkinga bahluphekile abantu ekwengenela ezintweni zokuqaphela indaba zomsamo umsamo ngiyengizwe kuthiwa into ebaluleke kakhulu abanye abantu banokushawa umsamo uthola ukuthi umuntu kade nakho konke kodwa manje konke lokho sekunyamale ngifuna nje kwesingene endabeni yomsamo nokuyibheka nje wena uqobo lwakho nawe mkhulu Ncushe uyazazi indaba zomsamo ukuthi ikuphi abantu ekumele baqinisekise kukhona lapho. Mfowethu uyabona ke mawuthinta yomsamo uthinta into ejule kakhulu ngoba umsamo yiwona oyingqikithi ngeke ngithi umsamo yona foundation yezimpilo zethu so kubalulekile ukuthi umsamo wakho uright yini noma uclean yini ngoba makubheda umsamo nendli ngabheda makubhedwa ifoundation indli yabheda so makubheda umsamo impilo yomuntu iyabheda kubalulekile ukulungisa umsamo abantu abaningi wena mbulasi bashayekile nje beshawe umsamo ngoba umsamo wabo awukho right and baningi abantu abawulungisa umsamo bengenzi zona umsamo akusiyintsanga umsamo olungiswa noma ubani umsamo unabantu babo abawulungisayo aba-understandayo umsamo kunezihlazi kunamagobongo eyidalwa ofuna uwa-understand ukuthi umsamo wami mina ngingena noma kuthiwa ekhaya kuthiwa kunomdliwa ngifike mina ngamagobongo ami nezihlazi zami ngizohlambulula idlozi nje kuphela qha lisale li right idlozi ngoba ibalulekile into understand umsamo womuntu ukuthi okay lo msamo lona ngizongena ngalolu hlobo lo msamo lo muntu uzomfakela ngalendlela bese ekwazi ukuphakama idalo zakhe zimbheke into yakhe bese yakhahlela iba right. Nakho ke njengoba nje unaba nawo uqhubeka nayo into edala ukuthi ngibuze ngeindaba zomsamo kunalento yokuthi uhambile umuntu waya kumkhulu kuze kube ngazuthi umuthi kamkhulu noma iswasho sikamkhulu asisebenzi kuyenzeka yini umuthi impande noma iswasho osithathe kumlaphi wezendabuko uthi mawusebenzisa singasebenzi through ukuthi umsamo wakho awulungile njoba ngishilo mkhulu ngasithatha iswasho ungayithatha imithi makubheda umsamo ayikho into ezolunga kunegobongo lezidalwa kunegobongo lomsamo so kuyahluka lapho ungeke ukuthi mawubheda umsamo waqazo lesiwasho sokusebenzela ngesebenza because umsamo wakho uyabheda njoba ngishila ukuthi umsamo ngofanisa nefoundation once kwabheda ifoundation nendli yabheda so kubalekile uku-understand leyo nto leyo umsamo iyona ngqikithi ephethe impilo yomuntu so once umsamo wakho right nento zakho zizoba right mntaka baba. Nanso ke indaba omunye uyayibuza uthi
igobongo ngike ngalenza ngicabanga ukuthi igobongo liyathinta umsamo ngike ngalenza igobongo kodwa legobongo ngilenzile kodwa still izinto zami kuyafana kungabe amagobongo ahlukene kangaki bengicela nje kwesingene lapho kancane nomuntu olalelazi ukuthi cha njoba lenza igobongo hlase impinkinga yakhe yabala nala amagobongo ahlukene imikhakha eminingi kakhulu esingabala kushona ilanga so kubalekile ukuthi wena elani igobongo olidlayo ngoba siyazi ukuthi the way ahlukene ngakhona amagobongo eyahlukene imikhakha eminingi kakhulu kukhona umdawe kukhona umnono kukhona umndiki kukhona umlozi kukhona eleyidalo njengoba bengwabala amagobongo kukhona elokuzala wembethe makuthiwa umuntu uzale wembethe kunegobongo lakhona ahlukile ngemikhakha yakhona so mawubekela umuntu igobongo kukhona lokuthwasa lamathwasa khona elokuthi ahlukene mana ngazi ngabala ngithini so ibalulekile lento understand igobongo usukulibekile noma olidlayo ukuthi ngidlelane kunegobongo ongeke ukhona ukudlela emqashweni elifunwe ngathi ungaba sekhaya likhona ongadlela emqashweni elingenankinga lomqasho ahlukene ngoba umunye uzobuza wona ambulance athi hayi mina njengoba ngiqashile nje ngalidla nigobongo emqashweni umbuzo uthi no likhona elidlela emqashweni likhona elingadlelwa emqashweni elidlelwe ekhaya kini igobongo lenziwa umuntu okhona emndenini noma uyahamba uye kumkhulu uncisha uthi cha mkhulu nakho nginenkinga ngidinga ukwenza igobongo uyakhona umkhulu ukuthi ahambe aye straight ekhaya ukumisela igobongo noma aye kuleyo ndlu le ohlala kuyona kumisela igobongo thina masikhula sikhule umuzi nomuzi unesihlazi sawo unegobongo lawo so akhona amagobongo kuthiwa amagobongo omndeni elenziwa mhlawumbe umuntu wasekhaya athothi watshela ukuthi hayi mawufuna ukuthi uyemsami ukhuluma mhlawumbe igobongo elithile nelithile kodwa imvamisa amagobongo atholakala kubelaphi indabuko but akhona atholakala emndenini abatshelwa ngawo la ekhaya abantu abathila kutshelwa noma ubani ukuthi makuthiwa idalwa ivalekile hamba nikhe igobongo elithile nelithile nihlanganise bese kuphuma lento kuthiwa igobongo nikwazi ukulibeka lapha emsamo nikhulume nedalwa zivula idalwa phese uyivaleleke khona so uphendula likhona elenziwa abelaphi likhona elenziwa ekhaya elenziwa umuntu wasekhaya ngoba into engiyibuzayo bicishe ifane njengoba besilokho esikhuluma ngomsamo ngoba ezinye izinto uthola ukuthi ziyamoshakala zimoshwa ukuthi ulwazi asinalo ulwazi ogcwele kufana njengakho ungena isidwala uthola mhlawumbe uzolanda umuntu oronga ayokufakela idalwa kanti cha idalwa kahle kahle bekufanele ifakwe umuntu wasekhaya bikanjalo ingakho ngibuza lo mbuzo okunye engifuna ukuthi ngingene kona omunye uzoyibuza ngoba sihamba indlela eziningi njoba nje sikhuluma ngeyiwasho yonke lento ukugeza ukuphuma ekhaya yonke into izinto zakhe azikhambeli kahle yonke leyo nto ngifuna ekwesithole la ngoba kunabantu abanye uye ukuthi ngifuna ungena la kweze relationship kwezothando uthola ukuthi izinto zakho bezihamba kahle ungakabi kwi relationship kodwa once wasondeza umuntu wesimame eduze izinto zakho bese ziyangcola ziyabheda zonke kusuke sekwenze njani lapho mkhulu ngoba ngicabanga ukuthi nomunye obhekile uyafisa ukuthi ekwesithi ungena kancane kuleyo nto ngoba kunabanye abantu uthola ukuthi manje abasahlala nokuhlala nabantu besimame ngoba makwahlala nomuntu wesimame izinto ziyaphela umsebenzi uyaphela imali iyahamba kusuke sekwenze njani mkhulu sikhuluma ngokuphila komuntu lapho ke ngeke ngisho usezokwenze njani ngoba ziningi izinto ezingaba imbangela yalokho ngizokha nje ezimfishane noma ezimbalo ngangokuthi mhlambe lo muntu osifazane kubheda umsamo wakhe ngoba besisho so uzomthatha wena kambe washonelwa indoda kambe kapa washonelwa umntwana waphuma umntwana esiswini sefuthana nawe mayise ufika nethunzi ufike livala into zakhe yila ungena khona le mithi sithi akasebenzise imithi umuntu ayihlanza agezeke abe muhle baningi abantu besifazana abanye abenza ama-abortion ngamabomu so bese kodwa angafika akutshela ukuthi ayisengenza umkhubo othile mase ufika ukuthana naye sevala inhlahla yakho lo muntu obuza nokungcola kuwena so kubalekile ukuthi umuntu nomuntu abe mina nje mangahle kuthiwe bekuyimi ngicabanga kwami nangokufisa kwami bengathi indoda mayithatha umfazi noma umfazi ethatha indoda ayingathi bengaqala benyangeni beyogeza nje bengakangeni nje uthando nolusirious bahlangana yabona nje ukuhlangana kwakhona so umuntu aqala beyogeza nje ukuze angangeni umuntu nezinkinga zala abuya khona ngithi mina kuyinkinga ukuthi uhlale nomuntu onenxeba ngoba mawumthinta uyathunukala ngoba useza nokubhibha kwale akaqala umuntu aphole so ukuphola kwakhe ungena emthini adlalisa umuthi usehamba vele uyazi ukuthi hayi sengiright angisalandela utako ngoba ibalekile lento yokudila nepast ngoba mawungadilanga nepast uthi la sewujabula khona ipast yakho bese yakulandela izokuvalela injabulo yakho
Msathu iNingizimu Afrika ngicabanga ukuthi uyacacelwa konke kumile kwathi bha njengamanje njengoba ekhuluma umkhulu incushe lesihleli kuyona njengamanje la eSprings sithi nje asibeke lokho nawe ukhona ukuthi ucacele uma ukuthi bekunombuzo obufuna ukukubuza ngicabanga ukuthi kukhona ozuphenduleke kukona kakhulu abantu bafuna ukuthi bakuthola kanjani. Abantu bangithola mfowethu enkundleni zokuxhumana lapha kwa TikTok uma uthe nje umkhulu Ncushe sehlula abanye uyamthola na kwa Facebook mothe baba kaBhabharabhabha ngikhona and then inamba yami ikhona yokufoneleka ithi 067 7199258 bese futhi ngicacisa nansi ebalekile yokugcina yokuthi sizoba nohambo lemanzini wonke umuntu ofuna ukuya emanzini angithinta abhukhu usuku lakhe sizohamba semanzini nje phela siyogeza abaqala unyaka kuhle ukuthi uma uqala unyaka uqale nawe usubuye emanzini abantu abanezikweleli zamanzi akusafanele sihambe sobageza right. Ngiyatholakala endaweni yaseSprings eGoli, ngiyatholakala naseThembisa endaweni yasePhumlong E4 la khona ukuhlola kwakhona ku25 rand ukuzohlola uphatha nje imali ngayo25 rand ufike sikuhlole eThembisa ePhumlong E4. Abanye mabe emanzini bayebezuka ukuthi kunezinto ekumele uyiphathe akukho mhlambe ofuna ukuthi ukusho ukuthi umuntu mangabe ezemanzini kuphi akumele akuphathe. Umuntu nje ngithi akaphathe lokhu ajwayele ukusebenzisa amaye emanzini phecelezi lo izinto zokuphahla. Yebo yikho ngikhuluma ngakho yebo bazazi abantu into zokuphahla mina nje kimi ngifunela utho mina uvuza lento yokuphahla wena sihambe semanzini siyofaka emanzini ubuye kakolo into zakho kube right ngoba phela amanzi nawo ayimvelo amanzi ayidlala iphathe ethile kumuntu njengoba kuqala unyaka nje kubalekile ukuthi sihambeni semanzini umuntu ayogeza akasuse nje ngisakhula thina thoha asiyolwandle sokhipha ikhokhalala singazi noma ulwandle la ikhipha nekhokhalala so kubalekile nje ukuthi uma semanzini ke phatha into zakho zokuphahla mhlambe ke engingagcizelela ukuphatha ugologo bomvu nogologo omhlophe awumuntu akawushiyi angiphuzi ngingaze bethandaba owami lokho wasefuna ugologo manje wasefuna ugologo manje uzofika ekhahlela ngawo lapha emfuleni umuntu lo gologo lo asibonge. Yebo uSmeva wakamabaso le indlovu Dikida Film Production besikhuluma kakhulu nengxoxo emnandi kakhulu nomkhulu Ncushe la eSprings la sikhona ungakhohlwa ukungena lapha ke ku YouTube page lethu busuya click lapha ucofe nje usubscribe ipage lethu. Danke siyabonga.